Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ego menasuye kubaramutsa mwese abakunzi b'ikiganiro cyo guhimbaza Imana kuri Beat FM muri kumwe na mwene so Patrick Karusho. Muri kino gitondo rero Imana itwongere kadusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo candikiwe ishengero ry'Abaroma, canditswe na Paulo, igice c'umunani guhera ku murongo wa 31. Havuga ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira byose muri we? Aya majambo meza cyane Paulo yandikiye ishengero ry'i Roma mu Butaliyano, yari karababwira ibintu hejuru. Urumva ko avuze ngo ko bimeze bityo, ivyo bintu bimeze bityo nibiki? Reka tuyumvirize hejuru gatoyi, hejuru ku murongo wo hejuru wa 29 ingene ivyo bintu byari bimeze bityo ivyo ari byo. Ngo kuko abo yamenye kera yarabatoranije kera gushushanywa, yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Murumvira ijambo ko ryari riryoshe cyane, ngo abo yamenye kera yarabatoranirije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, ari we Yesu Kristo. Nukuvuga twebwe twamaze gutoranywa tukizera Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, twatoranirijwe gushushanywa n'umwana w'Imana kugira ngo Yesu Kristo acabe imfura muri bene se benshi. Byumvikana neza ko natwe ubu mwijuru, imbere yuko Yesu aza mw'isi, abana b'Imana ntibari benshi, umwana w'Imana yari umwe, yari Yesu Kristo wenyine. Ariko amaze gupfa, twaciye natwe tuba batoyi ba Yesu Kristo. Nukuvuga natwe turi abana b'Imana, ngo kuko ngo ni imfura muri bene se benshi. Natwe rero turi abana b'Imana. Ubu umwana w'Imana ntakiri umwe, turi benshi, ariko tuzi yuko imfura ari Yesu Kristo. Ducika abana b'Imana biciye mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose Yesu Kristo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Uwo Yesu rero mfura tumwakiriye, tuba turonse automatiquement ububasha bwo gucika abana b'Imana, maze Yesu akaba imfura, natwe tukaba abandi batoyi. Iri jambo riraryoshe cyane, yerekana yuko turi abantu bo hejuru, abantu ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirize. Gutsindanishirizwa no kuvuga yarabakuyemo culpability, ntibacumva gutsindwa, ngo yabahaye ubwiza. Paulo yamaze kuvuga ayo majambo, arumva ko ari amajambo yo hejuru. Yesu Kristo yabaye imfura, natwe tuba abana b'Imana. Ko bimeze bityo rero, niho yacavuga bikurikira ku murongo wa 31, ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? Byari birenze. Wumva wowe ukivuga iki wumvise ko Yesu Kristo ari ton frère? Hari umuririmbyi umwe yahora aririmba ati ngo que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Nukuvuga jewe namaze kuba umuraganwa na Kristo, nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Kubera iki? Naramwizeye Yesu Kristo, maze ndonka ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Ngo ko bimeze bityo, Paulo niho yacatangara ngo tuvuga iki? Ivyo bintu birarenze, ntuwo kironka ikindi uvuga, kuko wamaze kumva ko utewe iteka ryo kugwego rwo hejuru. Ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Mwamaze kumva ico twabaye, abana b'Imana. Yesu Kristo mfura mu byaremwe, ngo kugira ngo tube bene se, ngo tube bene se benshi. Iri jambo rirakomeye cyane, twabaye abana b'Imana, turabaraganwa na Kristo. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Uwo ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Mwene data, kuba warakiriye Yesu Kristo ni ikintu kinini cyane. Ni umuntu yizeye Yesu Kristo yabaye umuntu mushasha, icaremwe gishasha, abaye umwana w'Imana, umuraganwa na Kristo. Nukuvuga nta muntu numwe yoshobora kumugwanya, ngo kuko Imana iri ku ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Ijambo ry'Imana handi ravuga ngo kuko abo tunigana tarabinyama n'amaraso, ngo ari mwe mumbiza ahantu ho mu kirere. Murumva twebwe n'aba tunigana nizo mwe mumbiza ahantu mu kirere turazinesha, kuko turi kumwe n'uwazinesheje Yesu Kristo, tuvukana n'uwazinesheje. Nta woshobora kutugwanya kuri ino si no mwisi yo mu kirere, nta numwe ashoboye kutugwanya ngo adutsinde mu gihe twamaze kwizera uwo Yesu Kristo. Haleluya! Nico gituma tuvuga dushize amanga yuko nambuhora hari mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Si situation nimwe yozi tugwanya. Namba hariho umuntu mudahuza muri iyi minsi, uwo ntashobora kukugwanya mu gihe uhora hari mu ruhande rwawe. Namba ari ibindi bibazo by'uburyo bwose byoza nk'imisozi bikitambika imbere yawe, ntibigushobora
kuko uhoraho ari mu ruhande rwawe, kuko wamaze kuba umuraganwa na Kristo. Haleluya! Iri jambo rirakomeye. Ndarivuze uku kugira umuntu wese yumva ko atararonka ibyo bintu, atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, yumve ko ari karahomba ibyiza, yakire Yesu Kristo mu bugingo bwiwe, maze ibi byiza twaronsa bironkeko. Sindiko ndavuga nti abo bakijijwe ntibahura n'amadefi, ntibahura n'amachallenge, ntibahura imbere n'imisozi. Iyo misozi tuyigwana twizeye kwinesha, kuko turi kumwe n'uhoraho. Nguhoraho ari mu ruhande rwacu, wo tugwanya ninde? None ko turi kumwe n'uhoraho, ntabwo badufise, tuzi ko uhoraho ari wanesha, kuko ntabwo ari twebwe tugwana, ni Kristo agwana mu ruhande rwacu. Kandi ingwano yayinesheje kera i Gologota, aho yavuga ati birarangiye. Byararangiye rero, kuko twagiye mu ruhande nyarwo. Mwene data, uyu munsi ubyumva, ugenda nushiza amanga, ukuri ubwoba mu buzima bwawe, uvuga uti ko namwakiriye Yesu Kristo, narahejeje, ibisigaye Kristo azigwanira. Wewe gusa icyo usabwa, byuka mu gitondo, usoma ijambo ry'Imana, udeklara icyo rivuga, ubyature, ubishingire intahe, maze ibyo situation zose uzibwira uti hariho uhoraho angwanira, hariho Yesu Kristo yamaze kuneshereza. Maze mwene data, wewe nawe inshuti yanjye uriko uratwumva, utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ndakwipfurije ko umwakira uhereye no munota, uhereye no segonde, kugira nawe ibi byiza twakeye nawe ubironke mu izina rya Yesu Kristo. Mwarahezagiwe cyane. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Mana yo mwijuru kubw'imbabazi n'urukundo byawe byinshi waduhaye Yesu Kristo, kugira mwami aducungure, maze natwe tuhabwe ubwo bubasha bwo gucika abana b'Imana. Twumvise yuko namba ari uhoraho ari mu ruhande rwacu, nta wo tugwanya. Iryo jambo riraremesha kandi turigendere, maze uyu munsi tugendanye intsinzi no kwizera yuko ikintu cyose, situation iriyo yose, ikintu cy'isi, kibazo cyose kiza kutugwanya kitodushobora, kuko uhoraho ari mu ruhande rwacu. Tubisabye twizeye kandi twatuye ko tunesha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abongereza umugisha, umunsi mwiza mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Hello, this is Be Heart FM. Be Heart FM. Be Heart FM.